I desilo se. Shvatila sam da treba da nastavim da tražim, da ne čekam. A greška! U tome možda jeste greška. Što ne prepoznajemo trenutak i mesto sreće. Neki ljudi druge ljude vrebaju, da ih mrze. Hoćeš sa mnom na predstavu? Ne pada mi na pamet, pa da mi opet glumeš da si bolesna i da padaš u nesvest. Pa to nije bilo za predstavu, to je bilo zbog onog slatkog dečka u hodniku. Pa to ti kažem, imam jako loše iskustvo s vama glumcima. Prikriven. Strašno. Sateraju ih u ćošak, uzmu im nadu, uzmu im snove. Kulturica. To mora da je nešto kulturno. U pitanju je takmičenje dramskih sekcija Beogradske škole, zar ne? Tako je, ove godine 6 beogradskih škola, 5 gimnazija i 1 stručna škola imaju priliku da se na ovom festivalu takmiče i da pokažu svoj talent. Koliko škola i predstava će se takmičiti? U pitanju je 6 predstava, za razliku od prošle godine kada smo imali samo 3. Ideja nam je da iz godine u godinu rastemo kao festival i da pokrijemo što veći broj škola i što veći broj učenika koji će učestvovati. Jesu li to predstave samo za decu i mlade? Između ostalog, međutim, dolaze i njihovi roditelji i prijatelji i stariji ljudi, tako da ne bismo to ograničili da je publika samo mlađa. Sa nama je danas Mateja Mačešić, ona je učesnica festivala Kulturica. Ćao Mateja. Zdravo. S koje si ti škole i u kojoj predstavi glumiš? 9. Beogradska gimnazija, predstava Nada, dakle autorskog teksta. A o čemu se radi u toj predstavi? Predstava predstavlja zapravo probleme svih pojedinaca, ali i mase. Dakle, oslikava jedno nesrećno društvo i predstavlja njihove probleme na neki najbolji i najbliži način, zapravo i srednjoškolcima i onim malo starijima. Nesposobna da donesem pravu odluku. Koliko tekstova nam je već poznato? Ima poznatih tekstova, međutim, uglavnom su to neke autorske predstave i ideja je da oni zajedno sa svojim nastavnicima zapravo izađu sa kompletnim rešenjem i kompletnim delom. Ko ocenjuje te predstave? Da li su to neki već poznati umetnici? Tako je, mi smo se potrudili da dovedemo među članove žirija stvarno naše poznate i već iskusne glumce koji će zapravo na osnovu svog iskustva oceniti koliko su oni dobri i dati im kasnije i savete kako bi oni mogli da napreduju i da budu što bolje. Ukoliko ne znam koji da izaberem, što je najčešći slučaj, ja čekam u nadi da će se bar nešto iskristalisati. Koga ti tumačiš u ovoj predstavi i da li ti je bilo teško da se pripremiš za ulogu? Pa priprema je bila izuzetno teška, zahtevna, zato što osim teksta postoji i koreografija. Tumačim lik nesrećne devojke koja je zapravo u društvu predstavljena kao idealna, međutim ona kada je sama sa svojim mislima prosto nije shvaćena i ni sama ne zna kako da se postavi u životu, šta da odluči, čime je zadovoljna, šta to drugi očekuju od nje, šta ona ispunjava i onda je tu nekako nesrećna i malo i depresivna. Ugušim se prosto u sopstveni misli. Da li je jedan od ciljeva da se otkriju novi glumački talenti? Tako je, pa svi naši veliki glumci su počeli tako što su glumili u nekim amaterskim pozorištima ili u dramskim sekcijama, u školama glume i nekako smatramo da tu je najveća koncentracija talenata, ali je potrebno da dobiju priliku da negde glume kako bi pokazali taj svoj talent i kako bi se onda opredelili možda da se ozbiljnije bave time i da jednog dana i oni postanu poznati glumci. Pa kako uopšte mogu da izaberem? Kako da izaberem između bezosvećene majke i oca koji zavise od igara na sreću? Biti tu uz osobu koja umire? Ili sačuvati sebe od bola i patnje? Da li misliš da je ova predstava za malo mlađe ili ipak za srednjoškolce? Mislim da je ova predstava i za srednju školu, ali i za one starije, možda i za mlađe. Definitivno zato što daje jednu poruku društva, odnosno poruku cijelom društvu, kako da se izborimo sa svim problemima koje nam život nosi. Ja sam kao plastelin. Svako me oblikuje po sopstvenom nahođenju. A šta je sa publikom? Da li će se u publici naći prijatelji naših mladih glumaca i da li će oni na taj način zavoleti pozorište? To jeste druga strana festivala, zapravo to jeste naš cilj da kroz to što ćemo ih dovesti na predstave njihovih prijatelja, zapravo ih motivisati da oni kasnije
počnu da odlaze u pozorište i da zaista zavole pozorište i uopšte umetnost i kulturu. Da li će se u publici naći roditelji, profesori ili nastavnici? Svakako, oni su nekako najvernija publika. Svako od glumaca pre svega ima podršku od svoje porodice, od svojih najbližih prijatelja, tako da na njih najviše računamo, ali ima i ljudi koji nisu, čak ni ne poznaju glumce, ali dolaze zato što su predstave dobre i zato što je velika koncentracija talenta i stvarno zanimljive predstave. Svi smo tu da uživamo. Da li se od ovih predstava može nešto naučiti možda? Pre svega mislim da učesnici mogu dosta da nauče, što jedni od drugih, što o tome kako se zapravo postupa i ponaša na sceni i uopšte u toku jednog festivala. Ne bojim te se više. Šta možeš više da mi uradiš? Ha? Reci? Ima li nešto? A da mi to već do sada nisi uradio?